Embark on a journey of discovery with the trails dedicated to Our Lady and St. Paul, beacons of faith, hope, and love. The trails across the island celebrate the kindled flame of our faith. Church Trails, a true glimpse into the heart and soul of the Maltese people. Follow the trail, witness the faith. L-Għodwa Tajba, nilqakom għal-Qudiesa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Miegħek ukoll. Nixtieqkom illum tingħaqdu miegħi u ma' sħabi, saċerdoti u reliġjużi li qed niċċelebraw illum it-33 sena mill-ordinazzjoni saċerdotali tagħna. Konna qegħdin 5 saċerdoti dioċeżani u 6 reliġjużi. Tolbu lill-Mulej biex ikompli dejjem jgħinna ħan ikunu saċerdoti skont il-qalb tiegħu. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixra din il-Qudiesa Ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Daw ta' kull min jemmen fik Mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok Mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna d-dobietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla inti tajtna l-grazzja tal-adozzjoni u għamiltna wlied id-dawl, għamel li qatt iżjed ma jaħkmuna id-dlammijiet tal-ħażen, imma nibqgħu dejjem imdawla bid-dija tal-verità tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li wallam jekk jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qarim il-ktieb tal-profeta Amos. Issimgħu dan. Intom li tikkalpestaw l-imsejken, intom li temmu l-foqra tal-pajjiż u tgħidu. Meta se jgħaddi l-qamar ġdid ħanbijaw il-qamħ. Meta se jgħaddi s-sibt ħanferraw ix-xajr. Inċekknu l-efa u nkabru x-xekel u nqarqu b'miżin falz. Nixtru bil-flus il-foqra u b'żewġ tqiqriq l-imsejken u nbijaw sal-karfa tal-qamħ. Jiġri f'dak il-jum oraklu ta' Sidi l-Mulej li jiena nniżżel ix-xemx f'nofsinhar u ndallam l-ard binar. Għad imbiddel il-festi tagħkom f'jiem ta' vistu u l-għana kollu tagħkom fi krib. Illibes il-ġembejn bl-ixkejjer u nqarwes l-irjus kollha. Dak il-jum nagħmlu bħal-jum ta' vistu għall-liben il-waħdini u jibqa' sal-aħħar bħal-jum ta' mrar. Ara, għad jiġi żmien oraklu ta' Sidi l-Mulej, meta nibgħat il-ġuħ fl-art, mhux il-ġuħ tal-ħobs lanqas laċċ għall-ilma, iżda qasmieħ tal-kelma tal-Mulej. Jibdew iduru minn baħar għal ieħor u jiġġerrew mit-tramuntana għal vant, ifittxu l-kelma tal-Mulej u ma jsibuhiex. Il-kelma tal-Mulej irroddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali. Il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix, iżda b'kull kelma li toħroġ minn fom Alla. Flimkien, il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix, iżda b'kull kelma li toħroġ minn fom Alla.
ħenjin dawk li jħarsu l-preċetti tiegħu u li jfittxuh b'qalbhom kollha. B'qalbi kollha jiena nfittxek, tħallinix nitbiet mill-kmandamenti tiegħek. Flimkien, il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix, iżda b'kull kelma li toħroġ minn fom Alla. Tinfena qalbi l-ħin kollu bix-xewqa tad-digredi tiegħek. Jiena għażilt it-triq tas-sewwa, ħtart għalija id-digredi tiegħek. Flimkien, il-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix, iżda b'kull kelma li toħroġ minn fom Alla. Ara kif jiena mxenna għal preċetti tiegħek, fil-ġustizzja tiegħek għatini l-ħajja. Niftaħ fommi u nieħu r-ruħ għax nixxenna għal kmandamenti tiegħek. Flimkien, il-bniedem mhux biss bil-ħobż jgħix, iżda b'kull kelma li toħroġ minn fom Alla. Ejja għandi intom il-koll li tinsabu imħabtin u mtaqlin u jiena nserraħkom, jgħid il-mulej. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu ra wieħed bil-qiegħda quddiem il-mejda tat-taxxi. Kien jismu Mattew. Ejja warajja qallu. Dak qam u mar warajh. U ġara li kif għadandu għal-mejda ġew bosta pubblikani mitinbin u għadu madwar il-mejda ma' Ġesu u d-dixxipli tiegħu. Meta raw dan, il-Fariżej qalu lid-dixxipli għaliex jiekol mal-pubblikani l-mitinbin li mallem tagħkom. U semaħħom u qal, it-tabib ma jeħtieġuhx dawk li huma f'saħħithom, iżda l-morda. Mela morru talmu xi ġifieri, ħnina rrid u mhux sagrifiċċju, għax mhux il-ġusti ġejt insejjaħ iżda lill-midinbin. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Ħares lejn Mattew bimħabba ħanina u għażlu. Dan huwa l-kliem tal-Venerabbli Beda meta jikkummenta fuq ix-xena tal-Evanġelju li għadna kif smajna tas-sejħa ta' Mattew. Il-Papa Franġisku jgħid li dejjem laqtitu din l-espressjoni tal-Venerabbli Beda u fil-fatt għażilha bħala motto tiegħu miserando atque eligendo. Ħanħarsu lejn Ġesu. Il-Papa jgħid hekk, fih kollox jitkellem dwar il-ħniena. M'hemm xejn fih li m'għandux ħniena. Anke s-sejħa ta' Mattew tidħol dan ix-xefa tal-ħniena. U għaddej minn quddiem il-mejda tat-taxxi, għajnejn Ġesu ħarsu imsamra f'dawk ta' Mattew. Kienet ħarsa mimlija ħniena li ħafret id-dnubiet ta' dak ir-raġel u għażel lilu il-midneb u pubblikan biex isir wieħed mit-tnax. X'naraw f'Ġesu din ix-xena tal-Evanġelju? L-ewwel nett illi l-għażla hija tiegħu. Huwa hu illi għażel bħalma narawh ukoll f'rakkonti oħra, huwa hu li jgħid f'dal-każ il-Mattew hija warajja. U meta jagħżel ma jagħżilx lin-nies perfetti jew lin-nies li bil-fors għandhom reputazzjoni tajba. Fil-fatt, dawk li kienu jieħdu ħsieb jiġbru t-taxxi ma kellhomx din ir-reputazzjoni tajba. Ma Ġesu
jażel lil persuna biex imbagħad jitrasforma, jibdilha. Jażel minnu midneb biex jgħinu u jagħtih imbagħad missjoni speċjali. Hekk għamel f'dal-każ il-Mattew. U meta Mattew wieġeb, u nafu li wieġeb mal-ewwel għal din is-sejħa, imbagħad Ġesu minnu għamel dixxiplu, għamel apostlu. U nafu x'bidla ġab f'Mattew. X'ħalla lil Ġesu jitrasformah. U mhux biss fih, l-Evanġelju juri li mal-bidla li seħħet f'Mattew kien hemm nies oħra wkoll illi ġew ukoll għand Ġesu permezz ta' Mattew. Kien hemm diversi pubblikani u mitinbin jgħid l-Evanġelju li għaddu madwar il-mejda ma' Ġesu u d-dixxipli tiegħu. Il-bidla seħħet f'Mattew imma permezz tiegħu il-bidla seħħet ukoll f'dawn in-nies li ġew għand Ġesu. Il-fatt dan hu illi jagħmel Ġesu. Ġesu lilna ukoll jibdilna u jittrasformana jekk aħna nħalluh. U jgħid għaliex għax hawnhekk Ġesu jispjega ċar il-missjoni tiegħu. Jgħid it-tabib ma jeħtieġuhx dak li huma f'saħħithom iżda l-morda. U jinsisti li mhux lil ġusti ġie jsejjaħ iżda lil midinbin. U għalhekk aħna għandna nagħmlu l-qalb x'aħna il-koll midinbin, il-koll narfu l-ħtijiet tagħna bħalma ngħidu fil-bidu tal-qudiesa ta' kull qudiesa, imma narfu wkoll li rridu nħallu l-mulej jibdilna, jagħmilna dixxipli tiegħu, imbagħad appostli wkoll li nwasslu l-oħrajn għandu. Jew nitolbu f'din il-qudiesa llum, nitolbu l-mulej li narfu s-sejħat li hu jagħmlilna inħalluh dejjem jippurifikana u jibdilna f'dixxipli tiegħu u appostli li nwasslu l-oħrajn għandu u jgħinna wkoll biex ikollna l-istess spiritu tiegħu. Din l-attitudni li tinkludi mhux li teskludi. Illi tiġbed in-nies lejh mhux li timbuttom il-bot minnu. Jew issa nresqu it-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba u fil-ħniena tiegħu. Kumulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli x-xandar l-aħbar tajba tiegħek lill-bnedmin kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Illum nitolbu mod speċjali għal vokazzjonijiet. Hekk nagħmlu dejjem fl-ewwel ġimgħa tax-xahar, nitolbu l-mulej għal vokazzjonijiet saċerdotali reliġjużi biex ikunu ħafna dawk li jwieġbu għas-sejħa tiegħu bħalma wieġeb Mattew u jwieġbu b'ġenerożità u dedikazzjoni kbira. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ningrazzjaw il-mulej illum jienu sħabi għal dawn it-33 sena ta' ħajja saċerdotali u nitolbu l-mulej biex inkomplu ngħixu b'fedeltà din il-vokazzjoni tagħna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal-murda kollha fit-tjar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta, nitolbu għal dawk li jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu biex aħna dejjem nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha, mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem, speċjalment dawn l-aħħar jiem biex inti mulej tilqahom fi ħdanek
u tagħti il-faraġ lill-familjari tagħhom itolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattalb li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem fi mħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sakrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għall-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla inti joġbok tħaddem is-sagramenti tiegħek biex jagħtuna l-frott tagħhom. Għamel is-servizz tagħna jkun jixraq lis-sagrifiċċju li sejrin nofrulek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu. Fidi ħajja nistqarru l-qawmin tiegħu u b'tama sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġi kollha nfaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Ossanna fl-għoli tas-smawiet, imbierek minn ġej fis-sem il-mulej, ossanna fl-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejnata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jsoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha,
daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqazza Omm Alla Marija ma' San Giuseppe, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja milli magħhom infaħruk u nsebbħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Iju nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la daħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tjieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek issaltna l-qawwa l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn trubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek għatija s-slim u l-għaqda li intrid fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja atina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla. Danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħin jindawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
Nitolbuk mulej li nieħdu r-ruħ bil-vittma qaddisa li offrejnilek u li bija tqarbilna. Ħalli ninaqdu miegħek għaddejjem fl-imħabba nagħmlu frott li qatt ma jintemm bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Nroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Amen. Santo. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għaliki smattaltana Ġesu li twilet għalina u li tikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubietna, eħlisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija, meta Sidna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u għereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. خبزنا ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-dubbietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, iddaħħalniex fit-tiġrib, iżżeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mitnbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mitnbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mitnbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mitnbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mitnbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mitnbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberkinti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlob għalina mitnbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
سليمة لك ماريا بالجراتيا مملية المولي مياك مبارك انت فوسط النساء ومبيرك الفرات الجفتيك جسو قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين إسا وفي السياطة الموتانا أمين. سليمة لك ماريا بالجراتيا مملية المولي مياك مبارك انت فوسط النساء ومبيرك الفرات الجفتيك جسو قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين إسا وفي السياطة الموتانا أمين. سليمة لك ماريا بالجراتيا مملية المولي مياك مبارك انت فوسط النساء ومبيرك الفرات الجفتيك جسو قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين إسا وفي السياطة الموتانا أمين. جلوريا للمسير ولللبن وللسبيرتو سانتو كيف كمل بدو إسا وديم يبقى لديم تديم أمين. ماريا سانتissima أورينا لي انت يومنا عليك اسم طلبتانا جسو لتويلة علينا ورتكون بنيدم بحالنا او جسو تيه يحفرنا ذنوبيتنا اهلسنا من نار الانفرن خل جنة للروح كلها سبيشالمنت للدوك اللي اكتر عندهم بزون الهنينة تياك نكونسيدراو في التيني ميستيرو تدباتية متى سيدنا جيسو كريستو كي مربوط مع الكولونا وفلاجلاو مسيرنا اللي انت في السماوات يتقدس اسمك تيجي سلطناتك يكون لترتنت كيف السماء يقدر في الارض. خبزنا كل يوم اتينا اللوم اغفرنا ذنوبيتنا بخل ما نغفر من وخاتي لينا ادخلنيش في التجريب ازاهلسنا مداني امين. سليمة لك ماريا بالجراتيا مملية المولي مياك مبارك انت فوسط النساء ومبيرك الفرات الجفتيك جسو قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين إسا وفي السياطة الموتانا أمين. سليمة لك ماريا بالجراتيا مملية المولي مياك مبارك انت فوسط النساء ومبيرك الفرات الجفتيك جسو قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين إسا وفي السياطة الموتانا أمين. سليمة لك ماريا بالجراتيا مملية المولي مياك مبارك انت فوسط النساء ومبيرك الفرات الجفتيك جسو قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين إسا وفي السياطة الموتانا أمين. سليمة لك ماريا بالجراتيا مملية المولي مياك مبارك انت فوسط النساء ومبيرك الفرات الجفتيك جسو قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين إسا وفي السياطة الموتانا أمين. سليمة لك ماريا بالجراتيا مملية المولي مياك مبارك انت فوسط النساء ومبيرك الفرات الجفتيك جسو قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين إسا وفي السياطة الموتانا أمين. سليمة لك ماريا بالجراتيا مملية المولي مياك مبارك انت فوسط النساء ومبيرك الفرات الجفتيك جسو قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين إسا وفي السياطة الموتانا أمين. سليمة لك ماريا بالجراتيا مملية المولي مياك مبارك انت فوسط النساء ومبيرك الفرات الجفتيك جسو قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين إسا وفي السياطة الموتانا أمين. سليمة لك ماريا بالجراتيا مملية المولي مياك مبارك انت فوسط النساء ومبيرك الفرات الجفتيك جسو قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين إسا وفي السياطة الموتانا أمين. سليمة لك ماريا بالجراتيا مملية المولي مياك مبارك انت فوسط النساء ومبيرك الفرات الجفتيك جسو قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين إسا وفي السياطة الموتانا أمين. سليمة لك ماريا بالجراتيا مملية المولي مياك مبارك انت فوسط النساء ومبيرك الفرات الجفتيك جسو قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين إسا وفي السياطة الموتانا أمين. جلوريا للمسير ولللبن وللسبيرتو سانتو كيف كمل بدو إسا وديم يبقى لديم تديم أمين. ماريا سانتissima أورينا لي انت يومنا عليك اسم طلبتانا جسو لتويلة علينا ورتكون بنيدم بحالنا او جسو تيه احفرنا ذنوبيتنا اهلسنا من نار الانفرن خل جنة للروح كلها سبيشالمنت الدوك اللي اكتر عندهم بزون الهنينة تياك نكونسيدراو في التيلة ميستيرو تدباتية متى سيدنا جيسو كريستو كين انكورونات بالشوك مسيرنا اللي انت في السماوات يتقدس اسمك تيجي سلطناتك يكون لترتنت كيف في السماء يقدر في الارض. خبزنا كل يوم اتينا اللوم اغفرنا ذنوبيتنا بخل ما نغفر من وخاتي لينا ادخلنيش في التجريب ازاهلسنا مداني أمين. سليمة لك ماريا بالجراتيا مملية المولي مياك مبارك انت فوسط النساء ومبيرك الفرات الجفتيك جسو قديسة مريم ملا اطلب علينا متنبين إسا وفي السياطة الموتانا أمين.
سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية الملئي مياك مبارك انت fost النساء ومبارك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية الملئي مياك مبارك انت fost النساء ومبارك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية الملئي مياك مبارك انت fost النساء ومبارك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية الملئي مياك مبارك انت fost النساء ومبارك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية الملئي مياك مبارك انت fost النساء ومبارك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية الملئي مياك مبارك انت fost النساء ومبارك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية الملئي مياك مبارك انت fost النساء ومبارك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية الملئي مياك مبارك انت fost النساء ومبارك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية الملئي مياك مبارك انت fost النساء ومبارك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Gloria للمسير ولللبن وللسبيرتو السانتو. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. ماريا سانتissima urina li inti omna għaliki isma tal-btana Ġesu li twilet għalina u li tikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erweħ kollha speċjalment il dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba misteru ta' tbatija, meta Sidna Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jikda fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubbietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, iddaħalniex fit-tiġrib iżżeħlisna mid-deni amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية الملئي مياك مبارك انت fost النساء ومبارك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية الملئي مياك مبارك انت fost النساء ومبارك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية الملئي مياك مبارك انت fost النساء ومبارك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية الملئي مياك مبارك انت fost النساء ومبارك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية الملئي مياك مبارك انت fost النساء ومبارك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية الملئي مياك مبارك انت fost النساء ومبارك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية الملئي مياك مبارك انت fost النساء ومبارك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية الملئي مياك مبارك انت fost النساء ومبارك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية الملئي مياك مبارك انت fost النساء ومبارك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. سليمة لك ماريا بالجرازيا مملية الملئي مياك مبارك انت fost النساء ومبارك الفرات tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlop għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen.
Gloria lil-Missier u lill-Iben u lill-Spiritu Santu. kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għaliki isma talbtana Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tad-tbatija. Meta Sidna Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jikda fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minwaħati għalina, iddaħanniex fit-tiġrib, iżżeħlisna mid-deni. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlop għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlop għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlop għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlop għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlop għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlop għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlop għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlop għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlop għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlop għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għaliki isma talbtana Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrinna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Slema lik Sultana, om tal-ħniena, ħajja ħlewwa u tama tagħna. Slema lik, lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena, urina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jikda fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minwaħati għalina, iddaħanniex fit-tiġrib, iżżeħlisna mid-deni. Amen. Slema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberkinti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlop għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddi lilhom. jistrieħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena, Mulej ħniena, Kristu ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. mulej ħniena.
Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu il-qattal b'tana, Kristu il-qattal b'tana, Missier eterna Alla, ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu qaddis Alla, ħenna lina, Trinità qaddisa Alla wieħed, ħen għalina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, ta' Kristu, itlob għalina, mill-Knisja, itlob għalina, tal-ħnina, itlob għalina, tal-grazzja Alla, itlob għalina, u xebba, itlob għalina, it-tama, itlob għalina, li żjed safja, itlob għalina, li żjed nadifa, itlob għalina, bla teba, itlob għalina, li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, tal-aġeb, itlob għalina, tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, ta' min ħalaqna, itlob għalina, ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta malla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispiritu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' lavorju, itlob għalina, dar ta' deb, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewkba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midimbin, itlob għalina, faraġġ tal-migranti, itlob għalina, faraġġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rożarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi. itlob għalina, Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, aħfrilna nitolbuk mulej, ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddisom Alla, biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem. Bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa Talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfien tal-irwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe, slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe,
Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrocco, Itlob għalina. San Paul Messina, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preca, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu, o Alla, li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu. Imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbierek l-isem ta' Ġesu. Imbierka l-qalb imqazza tiegħu. Imbierek id-dem għażiż tiegħu. Imbierek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar. Imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu. Imbierka l-kbira Alla Marija Santissima. Imbierka l-imqazza u makulata konċizzjoni tagħha. Imbierek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema. Imbierek l-isem ta' Marija Verġni Uom. Imbierek San Giuseppe, arus kastismu tagħha. Imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.